abashitsi bacu ndabona rero baje, ndabona uyu munsi ni umunsi udasanzwe ku muhani wacu. reka badufashe batwakirire abashitsi bacu, badufashe batwakirire abashitsi bacu. Turinginga ingoma akaranga k'abarundi, ndabona babikora neza cyane, neza cyane. Yego turacakira abashitsi, Theo bose babireba. Amashi menshi tumwakira Theo, amashi menshi twakira abavuga butumwa bacu. Ndabona bahageze, ndabona abashitsi bacu. Zigira inshuti mumubona kuri YouTube gusa, nguyo mwamwiboneye yahigereye ariko aramutsa abantu. Umusaza Joseph Mogasa Bishop nguyo yahageze. Pastor Isayi Baho nguyo nawe yahageze. Pastor Bosco Kwizera, aha Peter Gwaka n'abandi bashitsi bose ndabona bahigereye. Tubakira cyane abashitsi bacu z'abarundi. Murabona yuko aha bariko baravuga ngo hari akantu bagira babereke. Yego abavuzi b'ingoma,
yego amashyi menshi ku batambarinere bacu, amashyi menshi. Aha, yego tugana ku musozo, tugana ku musozo, yego. Aha, abatimbo bacu rero ndabona bariko babikora neza cyane, yego. Yego. Yego, amashyi menshi.